Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Ni aparman 60 dul krung saya mai pini pen kecheng. Phai kuni ni phai kri troxy Karbi Anglong de katalona men pen ni aparman ningkan troxer ka prapho 60 dul apothak national seminar mate krung saya mai Dipu Arboretum Cum Crop Center along pini pen ke pangcheng pon. Karbi Anglong Autonomous Council pen ke paterpi pon along Center for Karbi Studies lapen Assam University Difu Campus Political Science asai kampen tirap chito dunsi. Phai kuni ni phai kri troxy ni Karbi Anglong di katalona menpen ningkan troxy 60 dul aja kong apothak phai kuni ni phai kri hini pen cricket home arni an ni aparman krung saya mai pini pen pangcheng pondo krung saya mai along ningkan troxer ke prapho 60 dul aja kong pen longri ke chalon kachari I along kisung ke boy lapen ki un ason alam the pen chingki chethan pon unresolved issue lapen challenge the way forward po alam thi npensi bangso krung sayalong chingki chethan ponu bangso krung saya mailong KAC EM in charge of art and culture department suryorong parpen mai japan phu ponsi mai ching chia prang ru samson sininti lapen khorsing terang aphan kachetong dun aluhi atompen kachiki muasai dingpon krung saya mayalong kachingki kaching wayo phan aluhia mana pengpen sonam wangchuk climate activist Ladakh Ramon Meksese Everdis chitongdon si mayalong chingki chithan ponlo bangso along Professor Mahendra P Lama JNU New Delhi and Chief Economic Advisor Government of Sikkim Professor Samir Kumar Das Department of Political Science University of Kolkata and former Vice Chancellor, University of North Bengal, Professor Sivasis Biswas, Vice Chancellor, AUDC, Lapen, Professor Wuli Dhanaraju, Coordinator of the Seminar Chatongdun. Karbi Anglong along 60 dola jakong pendet, Jari Chalona Potak, Pinangan Chingki Chingwai, Pidopondo. Bangso along, Pinangan Hampangasong Atum Tami, Chatongdun si, Kicheng. I'm really grateful to Autonomous Council of Karbi Anglong and the Center for Karbi Studies and the Assam University for holding such a platform where people from all over Northeast and people like us, students of this provision of 6th schedule, could come and learn from them. And even otherwise, I think it's a very good idea to keep meeting, networking, exchanging ideas and solutions, because I see people have come from many states in the Northeast who have 6th schedule, and it's a very good opportunity on the 75th anniversary to discuss how to make it better. There are challenges, but there are solutions also. So maybe people have experiences of how they dealt with certain challenges, and these need to be shared, and at the same time, voices should merge to become bigger voices when you are advocating with the government for further improvement of it, for example, in the next amendment of the Constitution around 6 Definitely, sir. And one more question to go. Okay. First of all, I wouldn't call it protesting, I would call it appealing to the government, because we don't believe in conflicts, we believe in solutions. So we are appealing that just as the Union Territory was formed, so should there be safeguards to our land, environment, cultures and so on. And 6th schedule is just about that. Now 6th schedule, most of the places have more than 50% indigenous tribal people. Ladakh has 95% indigenous tribal people. So it is a no-brainer. You could say whether it is can be extended outside of Northeast, but then the current government and the ruling party gave us written promises in 2019-2020 that Ladakh will be included under 6th schedule. So that question is also moot. So therefore, we very much hope that government will take notice and do the needful. Okay, Thank you. Ikalavia Model Residential School ke Tangjiang Ring, Derdilo.
Lakhaingkora Trok, MEC constituency, Diring Thengko Terangarong Central School Ikalavia Model Residential Kikim Kirang, 30% Kitanga Sonsi, Thek Pono. La Sonsi, Duarpaguri Kiparo, Diring Ankangalong Kemesen School, Kavi Theklongsi, Ikalavia Model Residential School, Pipondo. Laso along Duarpaguri Arat Anparta, Diring Arat, Ong Tungamuniratum Aningarong, Chipipondo. Laso along KEC pen, tong sikot pen, tang ponang jipu, matasi, non head jong, kiklem, pusutami, sai kiklem prap pikasonsi, tek pononglo. Bon sutami kidam tangahut, banga keatum, aning, nangke ho, Karbi Anglong along, Theidung School Kemisen, School, nangke rok penajok, kosonsi laso school kepawi derjima, aphan, Assamese news pen pinangan, nongno jusi, pinangan arni aphan, sai, pangton pon koklo. Laso along KEC pen pupu lam chidan pon si puthot piniar ni an sai ke claim pon along 30% asai an ke claim patang pononglo. Laso along diring kohora arat anparta duarbaguri arat pen KEC kachari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen duarbaguri MEC anparta KEC education in charge EM Richard Tokbiaphan diring arat pen kawi pinadim kaching thorasai nangkeding pipon ke choro par pikloposi kachoro pajirpon ahok lo aprang si nang litum pham mate pharang ke bitung phan akero pi par pik lo je ladak tuar baguriang kang diring along ekala boy school kim bom pu birta long si nang litum ke hum report la sela bangso a school ki kim bom la ke non 30% an loasi ningkan hini asapo banga khai atung pasik sak pen jok mate la kiki madim ta inglong aklam ka lidet pen jok ningkan hini ne ningkan isi niang angbong ke la soda kim ke ington kok lo la sia ko non kim thulo non ki kim bange continue lo la bange ene ke 26 March an patangi mane patang nangi pusia a guideline ro central pen ke la si labang so school nangke kim lake non BJP Sarkar lapenan par hetame Karbi Anglong atan mas council kichari ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapente duarbaguri anpar hetame duarbaguri MEC anpar hetame Karbi Anglong atan mas council along sitame arpu kido education EM sar Richard Tokbi alang litung kabor I pen ajok nelitum duarbaguri angkang kipap hinai mate ke pap hihup inglong adim atok adim ta labang so school nai kim pot nelihin pen sitame akeru pilo la pente diring arat pen sitame nelitum akeru pipajur Purthimi akemangpu isi athepi enpen lakha pharoi sira krehini amri LAC constituency alo ake joipen pata keron pon West Karbi Anglong wathat langso serdihun pathua klamalong phaikunia chikloni phaikrehiniani KEC atumpen purthimi akemang pu athepi enpen ake joipen longle pata keron pon labangso along kadokabe lake sisose aradaphan ron ponji pusi KEC CM Dr. Tuliram Ronghang pen ningje pon KEC kachari atumpen kemang pon Karbi Anglong alo atokano setami inglong asora datum kiduk kelakatum an longle pata dorep nang jipu pen purthimi kemang pu amahang pathek ponlo lasi ni phai krehini phai kunia chiklo kecheng sike lakha phari sira krehini amri LAC constituency alosi ron ponlo labangso longle pata keron ponji laki LAC arloki doan adimta ron pon labji puta ningje pon Jai Mekalong KEC CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Diso MLS EMs MSs lapen kaprek man pen kido kithe kiding atum chetong don sui Jai Mek Mesen pen pechon pon Wathadang sopen khoya diso Karbi Anglong News Api parum kala. Peberta. Hidup kedua orang tua Anglong suatu meski itu mapan kota hijau itu ponji so asing deng demping kucing si asing deng lo so mana bagian itu masih itu target apa ke amri makan bongkang rumpet dan lagi si susu
dan kecil pondok. Padam Yang padam mungkin jatuh. dalam eji lapen ke ciri pon labang ke nang primen ketinang lo tangkap posa pinang. Nasi ini dah ke bang amat tu bang fotoman ke dah amen performer lo. Nasi tumpan ke pinang. Inglong aso tumpan ang ke ang ton si longnya ke joy ke. Longnya kota ke joy ke. Utuna kinang lasoi asayang geng pensi. Nah longnya kota ke joy ke. Lapen sar la kece ke bias to tumhane pi konni masa non tribal sa tumhan Non tribal kan thane lagi. 1950 Aprang. Di Sigonsil seng siapa itu long dia tu. United Local Hills and Kachari District. Lalu seng siapa tum kerang tum hanggala tum ke long. Itu keceng si United Local Hills and Kachari District ke tum ke chairman ta CS Bus. Cuma lapen ke deputy chairman ta hala ke Jonathan Pathok. Asami samuni. Lalu bola tu perang pen gitu. Dia disikonsir long le perang pen gitu tu mabangke ke long disita non filosofi ke bang tu mangke pipi pusini. Ini open ni dan injil asami salam dan injil lapen alang lam dan injil pamlo sila bangke tidak pikir bangke. lapen la ciri pho bang pena ke part tumhane pi pelo masala Lagi piji kalau tu mana pi kalau tu mangke lagi tu niki karena tu mas konsil pen tik pondok dunia mana bangke kan. Ya kota bangke gitu. Ini sar la dak karbilang pidem long bang land compensation ke long le atum du orang la bang su Lagi long lihat tumdu belum dia long lihat kota tu belum dia nak kino. Ilipan komplain tok je kan. Ini kalau sudah belum ilipan ilipan. kita tang apor setame pipo ruama no an Kali ini ilipan tok je kan kino. Lam ke nang evidence tu belum dia kota tu lo belum ke along le kota tu long le ilipan tok je kan ilipan tidak kino ilipan. Tante sir, state on demonstration tu wajah song atau malang tuliram sir go back, amarin so go back labang so putang nang lepikan lapui. Alam tu ban kat song ke ni wai ye song lo. Ong tu han mesen lo so sang deng. Sita Karbi Cingrum nanggi pulong te. Nona tu dada agleng se Karbi as. Tenar tu ban se go back pulong te nak ni wai ye. Angge tim Karbi Anglong ke Japon. Hekeret sita nilpan Asia puna. Lapen MP fanta itu cetan sar pen siletum dake MP nono pangke omor sing kiso apan sini tu tiket tipen ongdong abut pe haidon lak sira dikera suri dikera ke thom apranga abari me MP da chara abdullah ne klong si je kloi pen si ge tuliram rong hang go back omor sing kiso go back tim kar janglong go back kulong dala ke masih dicar alang tu kama tha tu pine dolanga ini dolanga pula ke Cina dan lang kita alang itu kace songa bang ke ni lingoy alang tu hancur kita kace songa men pen mane panjang si go back mane panjang si boycott nangji mane panjang si da bang ke da pen go back mane kar jang lang dolong len ya sono bang ke so sayang deng bang ke tim kar jang lang hin ke na koi kri nanti sar di bang chuan long le election lagi election claim pen claim po itu claim mo sayang deng mohata nili ninje ponno ke men ke darasai hel to force na isi kartuna autonomous council ke da SP bana to galo isi bana to galo la to munjang si force na kilo pronde lo election no la pen ke election pu bang da konten lang tum ke homu pin de cheroi kon momlo bisa SP na tha ke All India Limited CSR Project All Swabalamban ahin pen metric ke pasari soi janga tumapan warsai ki pipo. Karbi Anglong lapen dimhasari soi janga tumapan isi birta kimi. Lakha kritroksi socheng thenta ke palo All India Limited CSR Project All Swabalamban ahin pen chipator piponsi phaikuni ni phaikrihini langkhangalo mai biponlo. Bangso mai ki bipona thipialam thi Karbi Anglong lapen dimhasau lo charliari soi janga tumapan Hotel Management Tourism anathu aboreng piponji. Laso along aning hang lo charliari soi janga tumapan Guwahati arong so pialong si training abang biponpo. Training chiklo jon thompli tang et pen appointment abang pajir ponpo. Appointment long et lopolote kapreka dimalong sitami claim damlong po. Bangalore, Goa, Mumbai, Lasonsi, prek jama dimalong si
worengang hoya bang long pon po lapen salaria bang setame kitching sia chiklopen long pon ji laki 12,000 an long pon po lason se promotion lapen ningkanisi api pen pulote 3,000 4,000 an bat pon bompo non kidunji aning hanga tuma phan form setame ron pon bomlo Lasiko matni low Charlie metric ke pass graduate arisoi jangatum ning hang pulote prab jin pen form fill up dun joy ki pen long pon ji pusi All India Limited atum pen pachini pon Biti Karbi Anglong panong pen itu All India pen ada awareness program padu laso na itu main pen Karbi Anglong pelang arah pan pakini tambi puang pan pacu Kasi pini ada nili hin pen tek long macin dun manggil hello je All India labangso ahin pen beko la ke central government undertaking alang tumsi adowi sponsor lo apen kedam tang ningkan capre po pranta beko toilo khetro district mane jangthu kedua district kusi Dibrugarh Jorhat Hibohagor Golaghat Soraideo hal daka district of Somarsi employment long ati parbakia district e lason mane deprive mane long hunde asi non mangke specific non la ningkan thoma phi gap du kon thot non ke Karbi Anglong bin di ma sau phan pini alang tung bang lo Karbi Anglong di ma sau pen la district ni pen bang tharu sibak alang tung la Borengwar sai pipon populo asi non la sopor hut Karbi Anglong ke thekere ari soi jangtum do olo sita nahautame Borengwar sai long de pini council punon state government punon hai thana purunde asi pinan sumar ko jangke kapre dim chongda dam bheko Hyderabad Bangalore kapre Delhi lason se chongda dam lo sami halake jungjung chongda dam ka pini elang tum ke bang bangke lake elang tum chiklijon thom Guwahati la 5-star hotel long chiklijon thom training pipo laso training pidat pulutangte alang tum hin se appointment pipon pitpo appointment pidat pulote asam long ke seat limitation do rasinon ke angtan konana ma ke damji Goa Bangalore Mysore Delhi Rajasthan hadaglom mane pinangan labangso 5-star labangso hotel do resource do hal hai long si alung diput po asila pulote Karbi Anglong badima sao pinangan riso jangtum Borengwar sai kabil hai pen tame labaso Borengwar sai pen mane alang tum akai mane chupochi long ifan tame labangso banawar sai mission po lasika ning hedun lo Isi ningduk memia birta Same Langso Town Committee Chairman Robinson Rong Piachor Bangso Pirthipen Avitanglo Pini phai kuni ni phai krihiniar ni isi ningduk memia birta lake lakhakre plikor kanthi constituency ke parlo Same Langso Municipal Board Chairman Robinson Rong Piachor sangpi omphuteron pi patumi phai kuni ni phai kri isi urmiarni arnitili por bhai ke thomra ajitim apora hotsi ko pai ke langno penajok ahemasor asumar donrap jirpojir pia tuma phan cheukangsi bangso pirthipen cheodeganglo lapen arta ningkan phoke prahini ningduk mimelam thia bangke karlitang omphuteron pi alangli kisar ki kriputa kalilang ingtang kringa porlang asumar ajako kachichulong jia porchitsi aro kachiwoina lasi solang do Karbi Anglong ara doan lapen don rapa jirpojir pi do setame karlitang omphuteron pia phan chomrong su appear thelo inter at me phun me at pen ke dudun long ji aphan arna ma hirjume hang pidun lona Samilang Sopen Longba Morning Tea, Karbi Anglong News.